Kay mga ka-positive, mayong adlaw nya. Bago ang tanan, bago na ito umpisahan na itong bago na po nga vlog karon nga nagkahulugan nga inggit. Palihog sa ako og subscribe. Palihog ko subscribe, palihog ko og like, palihog ko og comment kaya ron makabalo pud ko kung unsa na pud ang mga gibati din para atong mahisgutan diha sa ubos. Mga palihog ko og like. So sunod maghisgot na jud ta karon og inggit. Unsa pa jud ang inggit? Nganong mainggit man jud ang tao? Unsa may mga rason, unsa may mga aksyon diay, unsa may mga aksyon sa taong nainggit. Kaya stay tuned. Inggit. Ang inggit kay mauna siya ang nasina ka. Sina o inggit. Maura na silang duha. Parehara na siya. Unsa ang inggit? Nasina. Unsa may ginabuhat sa taong inggit? Ang ginabuhat sa taong inggit kay kuan. Unsa man daw be? Naguna-una pa ko. Ang ginabuhat sa taong inggit mao nga halimbawa kanang nakay pagbuhat sa iya kanang maski kanang sa Facebook ba kintay na kay mga palihog kog paki-like anyway nga dili gid siya mo like kay mainggit lagi siya sa imuhag dili siya gusto nga malabuan ka o kintahay sa balay puntahay sa mga silingan kung kintahay ang isa ka silingan kintahay renovate na pinabongga-bongga na nga pag-renovate sa balay tungod sa iinggit magpa-renovate po siya iyabalag malumos na siya sa yung utang basta mainggit na gini magpakaon na gini inggit hala magmutang na siya dito magpa-renovate na po na siya muna kay tungod muna ginabuhat sa taong inggit ba nga wa na po sa lugar wa na mao kunya kanang inggit manggod mo man ay makakuan sa tao makaut-ut sa tao dili ka mo bati og kalipay kay kung moangat ang usa ka tao di man ka malipay puro ra man nimo kainggitan ang imong gibati imong pagkahuman sa imong pagbati ana hilaon man nimo siya paubos mura bag bang crab nga mentality inggit pati lain nga batasan na mo nang kung nainggit man kung naaman na sa imong karon undangin na kalipay sa kung unsa ang achievement sa uban kay wala man pud ka kahibalo kung unsa ang ilahang gidangatan bago nila na-achieve ang success na ilang na-achieve karon. Dapat imong subayon kung unsa ang ilahang biography o kung unsa man iyahang mong nakita dito sundon nimo to ang mga positibo nga maiyang nagipambuhat nya ang mga negatibo himuon nimo to nga sumbanan lesson para dili to nimo buhaton og nahimo kang aware para ikaw pud mo success. Himuon nimo siyang mentor sa imong kinabuhi ba. Dili kay magpunay ka na inggit. Diba? Pangit kaya ang inggit. Mga ka-positive, bawal ang inggit. So, tungod kayong bawal ang inggit, subscribe and like. Thank you.